iparik nagtiragsak ken kaadi agresa kasikala iinagipatpatek ubiyag ko day tapusong tiluta rik na emdi kaada ada at dito'y amante iti pagragsakan sa anak kumitan iti sa balipay nga ayat kasiksikalaen nag-ay-ayaten sikalaen di na Nagsisiyaglaen itiin ka ipatpateg ang mumasikalaen meti ay ayatek awan makaartak ayat ko ken ka inak mamet ikari ken ka apudno ken kabiyak ko sikalaeng iti patpatget o sikalaeng sikalat patpatgen awanan ti awanan ti sabali tasik sikalaeng inag-ay-ayten sikalaeng wen si siyaglaeng itiin ka ipatpateg among asikalaeng meti ay ayatek awan makaartak ayat kuken ka o sikalaeng iay ayatek o sikalaeng awan sabay